تو خورشید جهانی تاجیکستان، عزیز و مهربانی تاجیکستان. با آب و خاک تو شکرانه دارم، نگین این جهانی تاجیکستان. همی خواهم که باشم در کنارت، همیشه جاویدانی تاجیکستان. زینامت افتخاری من فزون است، تو خود شیری روانی تاجیکستان. السلام علیکم بینندگان گرامی. درود و پیامی پر از مهر و محبت و صداقت و صمیمیت نثارتان باد مادران و خواهران و دوگانه های عزیز. با تمنای اقبال و سعادت این لحظه برنامه نوبتی دوگانه ها را پیشکش شما می نماییم. آموزش تجربه، حیات و روزگار شایسته برای جوانان سعادتمند کشور نمونه عبرت است. از این خاطر در برنامه نوبتی دوگانه ها بانوان صاحب علم، آموزگاران با معرفت و مادران و خواهران عزیز را دعوت کرده ایم تا درباره حیات و روزگار مردم صاحب خرد با هم ابراز اندیشه نماییم. امروز در برنامه ما در اطراف یکی از موضوعهای مهم جامعه، صرفه‌کاری و سرشته‌کاری عامل پیشرفت جامعه، با بانوان صاحب علم صحبت خواهیم کرد. مرحمت تماشا میکنیم. جمهوری تاجیکستان تحت راهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد خوبتر و بهتر گردیدن زندگی ساکنان کشور تدبیرهای زیادی می‌اندیشد و قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند به خاطر زندگی شایسته ساکنان جمهوری به تصویب رسید. تماشابینان عزتمند، برنامه دوگانه ها وابسته به موضوع صرفه و سرشته‌کاری عامل پیشرفت روزگار پیشکش شما گردیده ایستاده است و عین حال باشد همصحبت ما ثریا حیدر و نماینده از رئیسیت دانشگاه ملی تاجیکستان نامزد علم‌های فیلولوژی. چون شما در یک دانشگاه با نفوذ کشور فعالیت دارید و پیوسته با جوانان، با اهل جامعه کار میبرید، از به تصویب رسیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان یک قطار اسرافکاری ها، یعنی خراجات بر زیاد گویم برطرف گردید. اندیشه شما درباره به تصویب رسیدن قانون مذکور چگونه هست؟ یعنی که به تصویب رسیدن قانون مذکور تا کجا توانست سد راه انما اسرافکاری های بیهوده گردد؟ قدیمیان گفتند صرفه سری آتشدان، سوداگری هندوستان. این مقالی آزموده شده مردمی به کدبانوی خانه، به زن خاندان، به اونی که همه روزه در سری آتشدان است و به دیگ و طبق مشغول کار است، تاکید میکند که به صرفه‌کاری، به سرشته‌کاری رو بیارد. زیرا سرشته‌کاری چی میدهد برای هر یک عائله؟ سرشته‌کاری، صرفه‌کاری همین کدبانو، همین بانوی خاندان برای عائله اول برکت روزگار، دیگر برای غنی شدن، بای شدن بودجه عائله یاردم میرساند و دیگرش بانو را در پیش یک میمانی که به خانه می درآید هیچگاه خجالت زده نمی کند. یعنی این همون رکنهای سرشته‌کاری است، به اسراف راه ندادن است، با نظر داشتی همین چیزها، همین عامل‌ها که میتواند باعث رشد شود، باعث پیشروی یک عائله که میگویند یچیکه خردترین جامعه است، میتواند سهم گذارد کدبانو و همین چیزها را به نظر گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان با سروری ملت دوستی ما، پرزیدنت کشور، پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی امامعلی رحمان قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم به تصویب رسانیده شد. در طول زیاده از 10 ساله که این قانون در مملکت ما رایج است، ما هم مشاهده میکنیم از روی مشاهده هایمان، هم از روی آمار رسمی که به ما دسترس است،
мебинем ки зиндагии мардум бо риояи ана ҳамин қонунҳои роиҷ хеле рӯ ба беҳбудӣ овардааст. исрофкорӣ аллакай кам шудааст ва оне ки ба якдигар тақлид мекарданд, тақлидҳои беҳуда аллакай бисёр мебинем, мушоҳида мекунем ки аз байн рафтааст. хулас ин ки ана ҳамин қонуни хеле бомаърифатона қабул шуда боис гардид ки зиндагии мардумро ба беҳбудӣ биёрад, пешрав бошанд дар зиндагии мардум, яъне ки исроф барҳам дода шуд ва мардум дар ин ҳолат метавонад ки рӯ ба маърифат биёрад, фарзандони худашро барои хондан ҳидоят кунад, шароит фароҳам биёрад ки аз он тараф исрофа кам кунаду ба хондан равона созад фарзандонашро. бале, сарфаву сариштакории худ омили асосии пешрафти ҷомеа ва давлат ба ҳисоб меравад ва инро имрӯз бонувони азизи мо хеле хуб дарк намуданд ва барои амалӣ гардидан, барои риоя намудани талаботи қонуни мазкур саъю талош варзида истоданд. бесабаб нест ки ман дар ин ҷо аз ҳамон сарфаи сари оташдон оғоз кардам суханамро ва бинед ки ана ҳамон сарфаи сари оташдони як катбонуи хона то пешрафти ҷомеа мерасонад, ҷомеаро ба пешрафт раҳнамун месозад. яъне як ҷузъиёти хурде ки катбону дар хонааш иҷро мекунад, анамра риоя мекунад, сарфаву сариштакориро шиори зиндагии худ месозад, ин ба пешрафтҳои бузург оварда мерасонад. шоир ҷои мефармояд: дасти сабзи модарон гаҳвораҳоро сабз кард, гар баҳори бешумор ояд насабзад чови хушк. воқеан танҳо модарон метавонанд бо ҳамондастони пуреъҷоз, бо ҳамондастони мӯъҷизаофари худ ҷавондухтаронро ки модарони оянда ҳастанд, ояндасозони ватан ҳастанд, онҳоро ба сарфаву сариштакорӣ раҳнамун созанд, то тавонанд оянда бо ҳамон сарфакории худ ҷомеаю миллати худ, оилаи худро аз ин ҳам хубтару беҳтар ободу озод созанд. тамошобинони азиз, барномаи дугонаҳо идома дорад ва ин лаҳза суҳбате дорем бо Дилбар Исоева, мудири кафедраи методикаи таълими фанҳои табиӣ, риёзӣ, донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф. омӯзиши хислатҳои неки инсонӣ, одобу ахлоқи ҳамида, эҳтироми калонсолон, рафтори дуруст бо ашё ва ҳамчунин сарфаю сариштакорӣ аз оила манша мегирад. андешаи шумо чӣ гуна аст вобаста ба ин гуфтаҳо? асосан дар хонадон сарфакорӣ ва сариштакорӣ аз худи зан модар оғоз меёбад. дар хонае ки дар он ҷо сарфакорӣ аст, дар хонае ки дар он ҷо муоширати хуби байни модару духтар аст ё келин аст, дар он ҷо ҳатмӣ ҳам баракати рӯзгор аст. ё ин ки омӯзонидани сарфакорӣ аз худи хонадон барои духтарон ки ба оилаи нав қадам мегзоранд, асосан ба худи модарон вобастагӣ дорад. албатта модаре ки дар хонадон ба духтари худ дар бораи сарфакорӣ, сариштакорӣ дарс меомӯзонад, дарси оилавӣ меомӯзонад ё тарбия медиҳад, дар баробари ба дигар хонадон келин шуданаш вай баракати рӯзгорро мебарад. ва албатта дар хонадоне ки дар он ҷо духтарҳо муомилаи хуш доранд, сарфакории хуб доранд ва рафтори худро нишон медиҳанд, албатта аз ҷониби ин оила раҳматҳо мешунаванд ва ифтихори ҳар як модар дар тарбияи дурусти фарзанд аст. вақте ки фарзанд дар хонаи дигар кас оиладор шуда ё келин шуда меравад, ҳатман хушдоман ё дигар назари онҳо ба касбу кори духтар, ба рафтори духтар ва инчунин ба сарфакории духтар диққати хуб медиҳанд. беҳуда намегӯянд ки дар хонадоне ки сарфакорӣ аст, дар он хонадон баракати рӯзгор аст. бинобар ин ба тамоми духтарон, ба тамоми келинҳое ки ба хонадон қадами нав мегузоранд, таманно дорам ки пеш аз он ки хушмуомила бошанд, хушрафтор бошанд ва ҳар як
рӯзғоре ки мисол дар рӯзғоре ки вай даст мезананд бигзор аз сариштакорӣ оғоз ёбанд. вақти худи шумо оила барпо кардед ҳамин хислатҳои сарфаю сариштакориро аз ки омӯхтед? сариштакориро асосан мо аз оилаи худамон, аз хонадоне ки модар барои мо омӯзонида буд, сариштакориро аз оилаи худ омӯхтем. баъдон вақте ки дар хонадони сурохшуман келин шуда рафтем, фикр кардам ки сариштакорӣ ва сарфакориро аз хуштоманам омӯхтам ва вақте ки онҳо ҳар амале ки ҳар коре ки барои меҳмондорӣ ва худи ҳамон оила барои тайёр намудани хӯроку омода мекард, гӯё ки ман як келини синфи як будам. дар назди ю кас меистодам ва чӣ гуна аз истифода бурдани хӯрокҳо ва меҳмондорӣ инчунин дар он ҷое ки мисол ман оиладор шудагӣ будам, рости гап ки об набуд дар он маҳалла ва истифода бурдани сарфакории обро низ ман дар онҷо омӯхтам. ҳозир келинҳо мо дар шаҳри Душанбе ки зиндагӣ мекунанд дар ҷои обод ва бисёртар ба келини худам барои сарфакорӣ намудани қувваи барқ, об ва дигар чизҳо меомӯзонам. тавре меомӯзонам ки дили келинам наранҷад. як ба тавре ки келин ҳамчун як дарси сарфакориро аз ман омӯзад, чунки ман ҳамин тарбияи сарфакориро аз оила омӯхтаам ва инро ҳам ба келини худам ва ба насли навразам меомӯзонам. сарфаю сариштакорӣ яке аз беҳтарин хислати миллати мост. онро ҳамеша бояд риоя кард. худнамоию зиёдаравиро аз байн бурд. расму оин, суннату анъана ва фарҳанги миллиро ҳифз кард. бояд ҳамеша барои ободонию созандагӣ талош варзид. тамошобинони азиз, вобаста ба ҳамин мавзӯи назар суҳбате дорем бо Қаноатова Гулдаста, номзади илмҳои таърих, датсенти донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода. мегуфтед ки худнамоиву зиёдаравӣ аз куҷо манша мегирад? дар замони имрӯза мо мебинем ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр кӯшишҳо карда истодааст ки то ки ҳамин ҷашну анъанаҳоро ба танзим дарорад. бевосита ин бо ташкил шудани оилаи нав ба анҷом мерасад. ва лекин мо мебинем ки дар бисёр ҳолатҳо ҷавонони имрӯза пеш аз ҳама он шароити иқтисодии оилаи худро ба назар намегиранд ва вақте ки оила ташкил мекунанд, онҳо бисёр талабҳои зиёдро пешниҳод мекунанд ба падару модари худ ки аз дугонаи худам ё ки аз ягон оилаи дигар пас намонанд. лекин албатта пеш аз оне ки ин чизҳоро пешниҳод намоем, мо бояд фикри падару модари худро кунем. лекин дар бисёр ҳолатҳо ҷавонон ин чизҳоро ба назар намегиранд ва онҳо мегӯянд ки масалан дугонаи ман фалон хел курта пӯшид ё ки фалон хел тиловори кард, ту ба ман ин чизҳоро намекунӣ. ва падару модар барои оне ки акун дили фарзанди худро наранҷонанд, ҳаракат мекунанд ки қарз кунанд ва баъд аз оне ки қарз мекунанд, онҳо масалан тӯю маъракаҳоро мегузаронанд, бисёр вақти худро барои ҳамон қарзро додан сарф мекунанд. албатта мо бояд ки пеш аз ҳама дар оила фарзандони худро дар ҳамон рӯҳият тарбия намоем ки онҳо бояд ки ҳамин чизҳоро ба назар гиранд ва дар вақти гӯем ки тӯй шудану ё дар дигар ҳолатҳо аз падару модар аз гӯем ки имконияти онҳоро нигоҳ карда талаботҳои худро пешниҳод кунанд. ва ман ҳаминро гуфтаниам ки албатта дар сарфаи сариштакорӣ пеш аз ҳама нақши зан модар, агар мо фарзандони худро ё ки духтарони худро маҳз дар ҳамин рӯҳият тарбия намоем, онҳо албатта ин чизҳоро пешниҳод намекунанд. ва боз ҳаминро гуфтаниам ки шумо дар бораи гуфтед ки ҳифз намудани анъанаҳои миллӣ, ҳамаи ин чизҳоро мо медонем ки баъд аз гӯем ки ба даст даровардани истиқлолият аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр ҷашну анъанаҳое ки ба нестӣ рафта буданд аз нав эҳё кардонида шуданд. ва албатта вақте ки мисол меорем ҷашни Наврӯзро мебинем ки дар ҷашни Наврӯз чӣ қадар ҳамон анъанаҳои суннатҳое ки аз ёд баромада буданд, инҳоро аз нав эҳё кардан, масалан дар пухтани хӯрок, дар дӯхтани либос ва ҳамаи ин чизҳоро тарғибу ташвиқ менамоянд ки то ки ҷавонон аз ин чизҳо омӯзанду дар оянда дар зиндагии худ аз ин чизҳо истифода баранд.
واقعا هم در دوران صاحب استقلالی دوباره هنرهای ملی ما احیا کردند که با آموزش و مشغول شدن به هنرهای مردمی امروز بانوان ما میتوانند روزگار خود را پیش برند. тамошобинони азиз вобаста ба ҳамин мавзӯъ як саҳнаро бо ҳам тамошо мекунем, баъдан барномаро идома медиҳем. ало шодоб соҳилҳо ба қадри обҳои ҷорӣ мебояд расид имрӯз ки рӯзе хушк хоҳад шуд. ба қадри ҳар чароғи давра мебояд расид имрӯз ки рӯзе аз шамоли ҳодиса хомӯш хоҳад шуд. аё раҳҷӯи манзилҳо ба қадри раҳкушои аввалин бояд расид имрӯз ки фардои шумо ҳам рӯзе дӯш хоҳад шуд. ало беақлу бефаҳмҳо ки фарқи сурату сират намедонем, ба қадри нозҳои ёр мебояд расид имрӯз, ба қадри лаҳзаи дидор мебояд расид имрӯз ки рӯзе пиру номарғубу пуроژанг хоҳад шуд. баҳори ҷилвааш пуроژангу беранг хоҳад шуд. ало эй соҳибони вақт вақти хиш дарёбед. шумо ҳоло ҷавону комрону шодмону зиндаед охир. ало эй соҳибони вақт вақти хиш дарёбед. биштобед биштобед биштобед. ватан ҳамвора гулгун мешавӣ ту, диёри ҳусн афзун мешавӣ ту. тавоно гарчи зи истиқлол гаштӣ, тавонотар зироғун мешавӣ ту. эй ватан руду ҷӯяд офтобӣ, чашмаҳои зулолат моҳтобӣ. эй кишвари хуршедиву офтобӣ, ҳар қатра обад маҳтобӣ. медонед дӯстам, барои ба рӯзгори با سعادت نایل شدن ما خرد و کلان باید صرفه و صرفه‌کار باشیم. این وطن را دوست داریم و برای این وطن و این خاک خدمت کنیم و برای این وطن مهنت کنیم، اون را آباد کنیم و برای آینده درخشانش مهنت کنیم. میدانید دوستان، یکی از مشکلات جامعه امروزه نرسیدن آب آشامیدنی است. مشکلات جامعه جهانی، درست میگید. در خطه آسیا بیش از 1 میلیارد انسان آدمان از آب آشامیدنی تنقسی می‌باشند. بیایید ای عزیزان جمع باشید، برای همدیگر چون شمع باشید. وطن سرسبز و خورم که ز آب است، پی معیار و صرف شاداب باشید. نعمت بی‌بها برای هر فرد، هر انسان، هر شهروند این وطن است. بعد آب است. بله، ما باید هر قطره آب و چشمه‌های دریایمان را چون گوهرکی چشم نگه داریم. پس خوشترین کار و عمل در زندگی این صرفه‌کاری است. بله، هر کار معیار خود را دارد. حتی عمر انسان نیز معیار دارد. اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. رو بیاموز صرفه‌کاری ها تا نبینی به روزگار خواری ها. سرچشمه حیات انسان آب است. صرفه آن حتمی است و ضرور است. زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است. در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زندگی را همت مردی باید. تیغ اندیشه بر روی دو جهان ساختن است. مقصد زنده دلان خواب پریشانی نیست.
از همین خاک جهانی دیگری ساختن است. حسن، بزرگان صرفه‌کاری را یکی از عملهای بهترین و سودمندترین حیات انسان دانستند. بله، انسان در عمر خود، در زندگی خود همیشه باید صرفه‌کار باشد. بله، در همه جاده ها و هر چقدر که ما انسان ها صرفه‌کار باشه، همون قدر زندگی ما، حیات ما رنگ و فرح بخش بشه. آب باشد منبع نور و ضیا، روشنی بخشی درگاه ما. درست میگی. آب منبع حیات است، هم شادی و نشاط است. ای که تو صاحب دلی و نقطه فهم، پس پی صرفش مکن هرگز خطا. دوستم، در بسیار ممالک دنیا حالا زمین را با اصول قطروی آب میدهند که این اقدام نیک باعث دستگیری است. احسن. در خواجگی های دهقانی کشور خودمون هم بسیاری ها از این اسلوب استفاده میبرند که این اقدام در حقیقت قابل دستگیری است. بله، ما باید برای آیندگان از خود باید یک وطن زیبا و آباد و کشوری خرم و سرسبز را باقی گذاریم. گرفتم از نیاگان درس وطنداری، نسیم بوی گلباغی نو از باغی کهن دارم. امروز مردم وطن عزیز ما در پرتو پرچم وحدت و استقلال کار و زندگی دارند. بله، ولی صرف بیهوده نشان ابلهی است. هر که این کارش کنه مغزش تهی است. درست. ای برادر، صرفه آب و برق کن، این همه از شیوه آدمگری است. تاجیکستان گلشنی آزادگان، ای دیاری چون بهشت و گلشنی روی جهان. شکرانه دولت کنیم، شکرانه ملت کنیم، شکرانه چرخ برین، شکرانه این سرزمین، شکرانه این آب و خاک، شکرانه این لفظ پاک. آب را از روشنایی کن قیاس، دوستان را با نگاهی دل شناس. الا شاداب ساحل ها، به قدر آب های جاری می باید رسیدیم روز که روز خشک خواهد شد. این لحظه میخواستیم اندیشه شما رو وابسته به صحنه‌ای که این لحظه با هم تماشا کردیم بفهمیم. صحنه‌ای که پیشنهادی ما گردید البته وابسته به صرفه‌کاری در زندگی بود و پیش از همه ما دیدیم که در اینجا یکی از نعمت‌های طبیعت آب رو پیش از همه صرفه‌کاری آب رو ترغیب نمودن و البته ما می‌دونیم که آب این یک نعمت طبیعی است که خودی زندگی انسان به آب وجود نداره و ما می‌دانیم که وابسته به همین مشکلاتی که در سیاره دایر به آب آشامیدنی هست از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه از جانب پیشروی معظم ملت با سازمان ملل متحد یک چند اقدام ها پیشنهاد کرده شد که این اقدام ها از جانب جامعه جهانی شناخته شد، آنها پذیرفته شدند و البته صرفه نمودن آب به همه اهل عائله وابستگی دارد و ما میدانیم که اگر در زندگی چقدر که صرفه کار و سرشته کار باشیم، چه خیلی که در اینجا گفتن این فیض و برکت روزگار رو خیلی زیاد میگرداند و ما باید پیش از همه همین رو گفتن لازم است که در فضای خیلی آزاد، در فضای صلح و ثبات ما عمر به سر برده ایستادیم و هر لحظه ما باید که شکرگزار از این نعمت‌های طبیعت کنیم و درگویم که حاشیه همین سخن‌ها گفتنی هم که جوانان که با جوانان پیشوای ملت خیلی دقتی
калом медиҳам, бояд ки маҳз дар ҳамин пайравии сарвари давлати мо кор ва фаъолият намоянд ва сарфакорӣ сариштакориро асоси зиндагии худ намоянд, ки дар оянда ба онҳо хеле лозим мегардад. واقعا امروز سیاست دولتی جوانان در محور توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد و ما جوانان را میباید که با شکرگزاری از این همه غمخواری ها، از این همه شرایط ها برای باز هم رشد وطن عزیزمان سهم گذار باشیم. сарфа сариштакориро мардуми сарбаланди тоҷик бузургони мо баракати рӯзгор ва омили пешрафти ҷомеа медонанд. сарфаи сариштакорӣ заминаи некуаҳволӣ ва амри воқеӣ ва зарурии ҷомеаи ҷаҳон маҳсуб меёбад. сарфаи сариштакорӣ яке аз масъалаҳои мафҳуми ҷомеа ба ҳисоб рафта маънои даст кашидан аз хароҷоти бемавқеу бемавридро дорад. идомаи суҳбатро бо султонбии раҳматзода, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти донишгоҳи миллии тоҷикистон мешунавем. сарфаи сариштакорӣ омили пешрафти ҷомеа гуфтем ба шумор меравад ва ҳамчунин омили амалигардонии ҳадафҳо низ ба шумор меравад. чихеле ки пешвои муаззами миллат дар паёми навбатии худ солҳои 2022-2026-ро солҳои рушди соҳаи саноат эълон намуданд. албатта ки мо бо воситаи сарфаи сариштакорӣ метавонем буҷаи давлати худро ғанӣ гардонида ҳадафҳои дар назди худ гузошташударо амалӣ намоем. албатта ки сол то сол таваҷҷӯҳи ҳукумат нисбат ба зан ва такмил додани фаъолияту касби онҳо зиёд гарда истодааст. имтиёзҳо ба рушди фаъолияти занҳо бештар гарда истодаанд ва мо занҳо низ мехоҳем ки дар рушди иҷтимоият ва иқтисодиёти кишвар махсусан мегӯем ки соҳаи саноат саҳмгузор бошем. вақте ки сарфаи сариштакорӣ дар оила ба танзим дароварда мешавад, риоя мегардад, албатта баракати он хона низ зиёд мегардад. оилаҳои ҷавон метавонанд ҳадафҳо ва нақшаҳои дар назди худ гузошташударо амалӣ намоянд. сабаби сарфа гардидан дар хона ин зан мебошад. худи зан бояд шахси оқилакор, кордон, корчалон бошад, сарфакор бошад ва чӣ дар истифода бурдани техникаҳои маишӣ, техникаҳои рӯзгор, ӯе ки дуруст истифода бурдани яке аз неъматҳои сарватҳои табиӣ ки мо дар кишвар дорем об мебошад, яъне ки сарфакорона истифода барад. дар умум бояд зан ҳунарманд бошад, катбонуи хуб бошад, кӯшиш намояд ки анами буҷаи худашро ғанӣ гардонад. дар ҷумҳурии мо дар худи анами пойтахт бигем ки марказҳои маишӣ, меҳмонхонаҳо, қаҳвахонаҳо зиёд гашта истодаанд. ин ҳам боиси ифтихор мебошад, локин занҳои ҷавон бештар аз анами хӯрокҳои ошхонаҳо дигар ба ё истифода мебаранд. дар ҳоле ки дар хонаи онҳо меҳмон ташриф меоварад, бояд занҳо худ аз овони мактабхонӣ омода бошанд. бояд анами бигем ки фанҳои таълими меҳнат дар мактабҳо пурзур гардонида шавад ва чуноне дарс гузаранд ки духтарони мо, фарзандони мо бояд ҳавасманд бошанд. дар самти либос духтан, хӯрок омода кардан, хӯриш омода кардан. албатта ки зан, духтар бояд дар ки ҷое бошад набошад, яъне ки зан будани худашро, ҳунарманд будани худашро нишон диҳад. дар натиҷа ҳама ин сарфаи сариштакорӣ, маҳорати кордонии зан бигем ба пешрафти ҷомеа оварда мерасонад ва кам пош хӯрдани оилаҳои ҷавон оварда мерасонад. чун чӣ хеле ки мо гуфтем сарфаи сариштакорӣ аз оила манша гирифта файзу баракат аз оила сарчашма мегирад ва дар умум дар ҷомеаи мо низ файзу баракат дар бигем самти ҷомеа, дар самти иҷтимоият ва иқтисодиёт низ сурат мегирад. воқеан ҳам баҳр аз қатра оғоз мешавад, яъне ки қатра қатра ҷамъ шавад, оқибат дарё шавад мегӯянд. танҳо боз ҳам рӯ меорем ба зан, ба бонуи хона ки катбонии хонадон, катбонии рӯзгор дониста мешавад. танҳо занони эҷозкор метавонанд ки аз як
گل خیرمن از متاع جامعه دوزند و در نتیجه می توانند با این عمل با این رفتار خود به بودجه دولت و ملت نقش خود را گذارند و زندگی و روزگار خود را آباد سازند. هدایتگری هر یک زن دختر یعنی که خود مادر می باشد باید دختر را چنانی به وای رساند که دختر را هوسمند ساخت تا اینکه دختر هنرمند گردد با یک لفظ خوب با یک مهربانی دختر را همه هنرها نازکی های هنرها را یعنی که آموخت به فرزند خود. در تقویت سخنهای معلمه همراه شده گفتنیم که مرد اگر سروری خاندان باشد زن کارگردان خاندان است. هر چقدر که مرد یابنده و بیارنده باشد صرفه سرشته کاری آن در دست زن است. پس زنها را می باید سرشته کار باشند، فرزندان خود را مخصوصا دختران خود را برای سرشته کار بودن در آینده هدایت کنند تا به عائله دیگر رفته به آنجا نیز صرفه سرشته کاری را پیشه کار خود دانند. واقعا هم انامین میگن ای برادر گر خیرت داری تمام نرم شیرین گوی با مردم کلام. تنها همین نرم گفتاری و شیرین گفتاری و شیرین سخنی ما میتواند که باعث همدیگر فهمی ما، باعث دستگیری ما و باعث آموزش هر گونه کسب و کار و در نهایت رعایت درست صرفه و سرشته کاری در زندگی شود. و بدین وسیله ما می توانیم برای بازم آبادی و بنیاد جامعه و عائله خود حصه گذار باشیم. تماشابینان عزتمند یادآور می شویم که صحبت داشتیم با سلطانبی رحمتزاده نماینده از دانشگاه ملی تاجیکستان و همچنین دلفروزه سعیدова نماینده از دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیمیلو زاده. در جمعیت ما کم نیستند بانوانی که با تجربه خویش افکار نجیب و روزگاری آباد موفق و کامگارند. امروز بیشک در بیشتری حالت در عائله جامعه و در بیشتری موضوع مردم ما مقام زن را در جای اول میگذارند. وابسته به همین موضوع نازم ما صحبت داریم با ظریفه رحمت‌اللهی‌ова متخصص ریاست کارهای تعلیمی متدی دانشکده جمهوریوی تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان ساحه معارف. زن را منظم عائله میگویند. چرا؟ اولا امروز من همچون زن مادر یک عضو پیشبرنده جامعه همین را گفتنیم که امروز در عرصه جهانشوی کشور تعلیم و تربیت کودکان به ذمه زنها واگذار کرده شده است. بسیار خوب میشد که وقتی در عائله درآمد عائله بودجه عائله به حساب گرفته می شود اونجا سمت خراجات بیشتر از طرف زن به جانب معرفت ناک صاحب کسب صاحب معلومات نمودنی فرزندان خود روانه کنند. زیرا میگویند که مبلغی که صرف بر علم کرده آید به کار. خوشبختانه بعد به تصویب رسیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند امروز مردم مسئول می شمارند که کودکان خود را از همه جهت در جمعیت نمونه به وای رسانند و وقتی که هر یک اعضای عائله موقع خود را در جامعه معین کرده می تواند پس ما با یک اطمینان کامل گفته می توانیم که یک کنج تاجیکستانی ما آباد می شود. تازه درست نگاه داشتن سر و لباس نیست یکی از راه‌های صرفه سرشته کاری می باشد. اگر در عائله مادر به فرزند این عامل ها را نشان دهد فرزند می تواند این لباس را طول چند سال بپوشد. برای صرف مبلغ پدر و مادر باید فرزند را به تازه نگاه داشتن سر و لباس پیوسته تاکید نمایند. وقتی بچه لباسش را خوب نگاه کرد مهلت استفاده آن هم زیاد می شود. از این رو آیا می توان گفت که تصورات ابتدایی صرفه و سرشته کاری از عائله منشأ می گیرد؟ البته تازه و آزاده نگاه داشتن سر و لباس کودک این از عائله سرچشمه می گیرد. وقتی که در عائله یک ترتیب نظام و آزاده نگاه داشتن سر و لباس انجام و تجهیزات های خانگی
به یک مرام معین گرفته می شود، به یک ترتیب معین از طرف زن مادر گرفته می شود و البته این رعایت کردن این گونه معیارهایی که در اون عائله وجود دارد از طرف کودک یک قانون حساب می شود و به اون رعایت کردن رو حتما کوشش می کند. وقتی وی سر لباسش رو در کودکی احتیاط می کند، برای تازه و آزاده نگاه داشتن، برای بر وقت بیکار نکردن رعایت می کند، البته بر آینده در عائله نیست همین عمل خود رو دوام می دهد. واقعا فرزند تصورات ابتدایی خود را وابسته به صرفه‌های و سرشته‌کاری از عائله میگیرد. وقتی مادر صرفه‌کار باشد البته که این خصلت‌ها را نیز فرزند از خود میکند. تماشاچیان عزیز، یادآور میشیم که هم صحبت ما بودند ظریفه رحمت‌الله و متخصص ریاست کارهای تعلیمی متدی دانشکده جمهوریوی تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان ساحه معارف. рушду нумӯ ва тараққиёту пешрафти ҳар як давлату миллат ба сатҳи илму маърифат ва донишру хиради мардумаш вобастагӣ дорад. маърифати баланди инсонӣ ҳар ҷое бошад, он ҷо покизаву обод ва осудаву ором аст. тамошобинони иззатманд, дар соҳбати мо ҳузур доранд омӯзгори ҷавону муваффақ, ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, дилноза бобумуродова. шумо ҳамчун ҷавон анамин омили мавҳуми сарфаву сариштакорӣ, омили пешрафти ҷомеаро чӣ гуна дарк менамоед ва чӣ гуна шарҳу баён медиҳед? сарфакорӣ аз ҳама аввал аз оила оғоз мегардад. яъне агар қайд кунем ки аз модар зан оғоз мешавад, дурусттар мешавад, чун аз қадимулайём чунин омадааст ки мардҳо ба шикор мерафтанд, ба хона ҳайвонӣ шикор кардаашонро меоварданд ва модар зан бошад, барои онро тақсим кардан ки то ба шикори оянда расад машғул мешуд ва ин қонуни табиат аст, бар зидди он чизе гуфта намешавад. ва чӣ хеле ки дар ҳаёти ҳаррӯза мебинем, модарон бештар ба мо ёдовар мешаванд ки чӣ хел сарфакорӣ кардан лозим аст. мисол ҳангоми сабзавотҳоро пӯст кардан модар ҳама вақт такрор мекунад ки картошкаро ғабз пӯст накунӣ, ё вақти ба берун мебароӣ ҳатман ба мо ёдовар мешавад ки қувваи барқро хомӯш кун, ҳамаи таҷҳизотҳои барқиро хомӯш кун. баъд такроран мегӯянд ки як бор рафта бинканӣ ту утукро хомӯш кардӣ ё не. ва мо ҷавонон ҳоло дар як фазои сулҳу субот, осудагӣ, оромӣ, яъне серию пурӣ ба дунё омадем ва то ба ҳозир боре ба худ суол додагӣ нестем ки ҳамон неъматҳои табиию сунъие ки ҳастанд аз куҷо омадаанд. ва ба худамон ягон бор чунин суолҳо додагӣ нестем, чун аллакай мо ба ин одат кардем. ҳангоме ки таваллуд шудем ҳама ин неъматҳо буданд. ва ҳозир бошад ман бисёре андешаҳои бонувони зеборо шунидам, яъне андешаҳои худро иброз доштанд ва бисёри ҷавононро ба масрафкорӣ гӯем гунаҳгор карданд. ва чунин гуфтан мехоҳам ки ин каме нодуруст аст, чун аллакай бузургтарон онҳо хурд буданд, ҷавон буданд, ҳама ин роҳро тай карданд. мо ҷавонон бошад ҳоло нав сари роҳ истодаем, яъне ҳатто намедонем ба куҷо ҳаракат карданамонро. ва ин ба фикрам як кори бузургтар аст ки ба мо нишон диҳад ба кадом тараф ҳаракат карданро. ва чунин ки мо ҷавонон аллакай ба ин ҳама чиз одат кардем ва ҳоло намедонем қадри ҳамаи ин чизро. инсон фақат ҳамон вақт ба қадри чиз мерасад ки онро аз даст бидиҳад. ва калонтарон бояд ба мо фаҳмонанд ҳамаи ҳамин чизро, яъне ба мо таълимоти иқтисодӣ дода шавад. дар хона бошад тарбияи иқтисодӣ дода шавад ки ба ҳамаи ин қонуну қоидаҳое ки ҳозир ҳастанд ба он риоя кунем. ва дигар ин ки чӣ хеле ки мо бо шумо як навори видеоӣ тамошо кардем ва дар он ҷо ман диққат додам бештар аз шоирону нависандагони бузург машҳур шеърҳо қироат карда шуданд, хонда шуданд. ҳамчун як ҷавон, ҳамчун як иштирокчӣ, яъне ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст гуфтан мехоҳам ки чӣ хеле ки мебинед ин аз қадимулайём ҳаст ҳамин чиз. ва дигар ин ки ҷавононро ба китобхонӣ ҷалб созанд, чун дар китобҳои Садриддин Айнӣ ҳикоятҳои зиёд оварда шудааст дар бораи сарфакорӣ. инчунин дар китоб аз ҳама
мисоли оддӣ ин унсурмаолии кайковус дар қобусномааш бисёр ҳикояҳо оварда шуданд ва агар ҷавононро ба ҳамин равия агар камтар роҳ ва онҳо аз ин чиз бештар ҳаракат мекунанд ки яъне онҳо дарси худашонро мегиранд. ба андешаи шумо кадом омилҳо боиси исрофи зиёдатӣ дар оила мегардад? тақлидкорӣ ё худ дарёфти мақом, дарёфти обрӯ ва ё тарс аз гапи мардум? ин сабаби он мешавад ки ҷавонон бештар ба ҳамдигар тақлид мекунанд ва инчунин ба давлатҳои хориҷа ва инро мадҳи назар карда намешавад, чун замона пешрафта истодааст ва тавассути шабакаҳои интернетӣ мо аз дигар гӯшаҳои дунё ҳам хабардор мешавем ва ба ин чашм пӯшида намешавад, лекин бояд як меъёре бошад дар ҳама чиз ва ҳаракат кунанд ки ҳамон меъёрро дуруст нигаҳ доранд. Ва дигар ин ки муаллимаи азиз як чизро қайд карданд ки бештар ҷавонон тақлид мекунанд ва ҳаракат мекунанд ки чизе дугонаам харидааст, онро бояд харидорӣ кунам, ё умуман дар тӯйҳо мегӯянд ки мисол дугонаи ман тиловории зиёд харидааст, ба ман ҳам харидорӣ кунед. Лекин чизи дигар, паҳлӯи дигари ин масъала чунин аст ки дар оилаи шавҳар ҳам ҳамин суханҳо, яъне аз куҷо пайдо шудааст машъалаш он ки дар хонаи шавҳар аз ту ҳамон чизро талаб мекунанд. Яъне мисол ҳозир бузургтарон дар ин бора, дар ин проблемае ки дар байни доғи рӯз аст дар байни ҷавонон сухан карданд, лекин паҳлӯи дигари масъаларо қайд накарданд. Чун мисол ҳамон хушдоман ҳам ба қавле ба рӯи инсон мекашад. Ҳамин хел ҳаст ки мисол шумо наовардед ҳамин чизро, мисол келини ҳамсоя ҳамин хел чизро овардааст, шумо бошад не. Ва ба фикри ман ки аз ҳама аввал ҳамин проблемаҳо ҳал карда шаванд, ки дар байни ҷавонон ҳам ҳамин хел тақлидҳо нашавад. Чун мо таваллуд мешавем, ҳама вақт ҳаракат мекунем ки ба калонтарон тақлид кунем. Яъне суханҳое ки гуфта мешаванд, ин мисли як парранда аст, парвоз карда меравад, лекин мо нигоҳ мекунем. Чизе ки калонтар кард, ҳамонро мо тақлид мекунем. Ва ин аст хулосаи ман ҳамчун як ҷавон ки дар ҷомеаи имрӯза умр ба сар мебарам. ташаккури зиёд. воқеан ҳам шумо ибрози андешаи хуб намудед ва маҳз ҷавонони ободкору созанда метавонанд ки бо анамун ақлу хиради азали худ, бо аз бар намудани абьёти бузургони худ ва аз он илму таҷрибае ки омӯхтанд, онро дуруст риоя намоянд дар зиндагӣ, метавонанд як ҷавони комилу соҳибҳуқуқ дар бунёди ҷомеаи навини мо саҳми арзандаи босазои худро гузоранд. ҷаҳони сипос мегӯем барои иштирок дар барнома ва ибрози андешаҳои ҷолиббахш ва дар оянда ба шумо барору комёбиҳои аз ин ҳам беназирро хоҳонем. ҳаракат дар масири истиқлол, дар роҳи ваҳдату иттиҳод ниёзи ҳарчи бештари моро рӯз ба рӯз ба худшиносии воқеии миллӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва оину тамаддун бештар месозад. оре, қадамҳои устувор дар роҳи рост рӯз ба рӯз моро ба манзили мақсуд наздиктар, иттиҳоди моро нерӯмандтар ва фазои маърифати миллиро нуронитар хоҳад кард. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи дугонаҳо ба поён мерасад. боқӣ ба шумо тани сиҳат ва тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорем. хайр, то барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед.